gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Uminom ka pa'y pare. Sana bali, basi dah tay. Dito, tihun-hunada abasay. Makabartag, naramid baban iti tubog taunas. Uwan nga raw. Magusto at tiraman na, pare. Yure busin amin na karga ti may sa aburnay. Matira ang matibayaw. Kunada. Ay, uwan mo ta, pare. Gusto ka nun data pa naging inom yaw. Tataba daw. Ang galinteng. Anya? Kwarag, umay kamitin Takadwain na kamay kung ni Uncle mo nga inteng nga ginaw. Nagpasa ko rag. Maring no makainom ka ba say, ket agpudno kamitin. Anya ko matipudnok nga tataba daw. Ay sos, apay kapaw. Barang no ipudnom itan, no asino dito'y lugar tayaw, ti korsonadam nga asawain. Anya? Puno tayong bagan di pare ba daw? Narigat tiyag baak abaraw. Di kagdanag, kwarog. Tulungan da ka, tapno makasawa kan. Isungay bagamon, no asino kadagiti babalasang ditaw, ti pakarik naam iti ayat. Tapno mapan mi kasarita, kani Uncle Mau nga inteng. Puno na ita, kwaraw. Sak man tinakita yaw. Panawan kayo man langay. Naa! Mapasurong kayaw. Yay! Nasakit ti ulok adong aw. Nalabas sa mo ti panaginom ko di rabi ay. Ay, kasanaw. Danda ni inibusyo kan ni pari ba daong jamay sa burnay abase. Kasta aya. Nimat nga ben kwaro. Kung nag-atulungan na kamay, pinanawan na kami din. Ay naglukad. Nasakit ngamin tinakam ni Kwarog kada kayo kan ni pari ba daong. Ha? Ngamin, kanayon kanulatan nga iso ti makit-kita yo. Kasanaw ko't madandanagan kami. Amangan nagbabaklatan na baraw. Di agbalintukit din. Butat daw ako nada. Adula amin apatpatsyam, inteng. Saan nyo man apagbabartakan ni Kwarog? Ay, amangan no mapikaon kat no anya pa'y ti maaramid na. Anya pagbabartikan. Kaya't milagan ni pare badong at tulungan ni Kwarag tapno makaasawan. Sayang ti kinatarakin na. Awan ti mang tawad iti kinatarakin na. Ay, awan, saan-san ang maaramid ni Kwarog ti agarom iti balasang. Anya, Kat no kabutang nansapay dagiti babalasang dito'y lugar tayo. nagkapoy nga raw. Masapol ang mga ramid kami kani parenting itiwagas. Tapno makaasawan ni Kwarog. Anya ngay kung maawagas ti aramidin niyo. Basta, addan to aramiden may. Tapno mapilitan ni Kwarog ang mga asawa. Anya ka diti ibagayo kanyak tatabadong, Kapitan Enteng. Sikan, ti mangibaga, pare. Ay, kastoy ni balasang kao. Kursunada nakakano ni Kwarog akaan nakak nga asawaan. Pudno day ta, dada. Di ka mas basdaaw no apaanda kami ti umay mangibagbagakan kawan. Apay, Kapitan Enteng, tatabadong. Gaputa mabaen ni Kwarog. Di na maibaga ti ayat nakanukan ka. Isungay may kami, tapno da kami ti mangibaga. Anya? Di mo kumaunay parigatin ni Kwarog, dada. No, damit panagayat mo kan kuana. Aklo naman. Tapno agkalay sa kayawn. Punutin ako na ni pare badong balasang ka.
Di kagdanak tanagagat ni Kuaraw. Sana mamartag akas kada kami ka ni pare ba daw. Ay mamati ka kuma. Jak amo ti ibagbagayo, Tata Badong. Kapitan Enteng. Ay, saan na kami kumakatawaan? Ta seryosaw ti bagbagamay ken ka, dada. Isungag panunot kan. Anya? Danggal kan tatabadong mati masabat ka. Madlaw na baratag da. Ay, awan manain. Sarta nga kita tadamagak no sa dino tinagkapwanda. Aw, nagkapuan yung adwa, tataba daw, ang kalinteng. Sige ba? Gaya, Kuaraw. Di taman. Wan gayam. Amom ka din ni Dada. Ay, diyak mo ni data. Imposible. Amom. Amam. Ah, ni dada di takabang-ibang apurang kuti kunaya, wangkang. Hindi. Kunak no di mo. Amo. Apay ni dada. Kaya't nakakano. Ha? Ay, sasawan niyo matangkail. Umay kayo kitain. Lumugan kayong taitulod kayaon. Ay, di mo yaw awan ti saritaan, Kuarog. Anya matain. Sakmanin tinakita yon. Umay kayo kitain, taitulod kayaon. Urayak ni Kwarong diti paradaan ti tricycle. Kasaritak man may papaniti imbaga kanyak da kapitan kan Tata Badong. Isudaytan, iparada ng ti tricycle na ditoy. Agpakita kan kuana. Magbato ni Kuaraw. Tabak man man ti reaksyon na. Asit gakon. Atita, nakita na kon. Aw, sa dino ti papanam dada. Hindi ti pagluganam. Sumaruno ak pa iti pila. Ay, sa anak nga aglugan, manong Kwarong. Si katigaganak tada kayat ko adamagan kan ka. Anya day ta? Pudno aya abinaon mo da kapitan, kan Tata Badong. Nga umay da ibaga nga agayat ka kanyak. Ah, anya? Imbaga day ta kan ka? Uwan, iso akayat ko apan kan magpaiso. Agsubsubran dagi jay alalakay Pudno ka di, manong Kwarog. Sana po no day ta data. Isuda lang ti akin na kami ti day ta. Anya? Ay, kunaklakit din no pudno. Sige, panawan ka nga rudan. Ang salbag. Tilar aramidan da angkel kantata ba daw? Sana mabalin kanyak day tawi. Sayang. Awanan ni dada, pare. Napan ka nung nagbakasyon ni Isabela. Kasano nga ti plano ta? Nga ipaasawa ka ni Kuaraw, pare. Nagbirok tanti sa bali nga irito ta ka ni Kuaraw. Ayun na niya. Sumutla din na may turod ti agarap. Di oray kompormiditan. Basta babaay. Ayun mo ta. Madanaganak iti day dya akaanakak. Numabalin. Jakmat kayat nga agbabaak lata. Anya di imbaga ni dada kanyak. Napan kayo kano kinitata ba dong iji balayda? Katnuhan niya laditan ti imbagbagayaw. Asan mo tapudnaw? Ay ugali na ata nakainom kami idi. Iso uminom ka lako maiti arak. Ay tumurod kamit nga agarima. Hindi kay nga mina nagkuykuyok kinitata ba daw? Day talagin inom ti aramidan niyaw. Sa inton mabartag kayaw. Noan niya laditan ti sumsumrak iti panunot niyaw. Aya. Kunak yung bagam nga kursunada ka kanidada. Nga ay ayatem. Iso napan mi kinasaritan Makapasurun kayo ang kail. Awan mo't imbagbagak akasta kada kayaw. Aya? Kun ibagak kada kayo Saan ko nga ayatan ni dada? Maladi ka madanagan. Ang jak nga bin kayat nga agbabaak ka abaro. Ay, simro manen ti kasta nga aramid mo, Inteng. Napanyo ka numanen in reto ni Kwarog, kandidada. Ay, sana bali dungaw.
Ta baromet ni Kwaraw. Balasang mo dyan ang irituan, may. Ay, Kat anya nga tidakas na kit balasang kin baro. wen ngam saan mat ngarod akayat ni Kwarog ni Dada. Mas daawak mo't kin ni Kwaraw ta napili la una iti asawain na. Idin to ta agbabaakin. Ay salbag mo't tinday ta. Na, kan maliwayam sa pa yun ti trabaho mi jay barangay hall. Gapo iti kastangar aramidam. At iti order yung apulutan niya, kabadong, kapitan. Hey, very thank you, kagawad. Huwag ngagpaisaw. Agyaman kami, kagawad ko na. Nagsasamit mo ti pa nag-isisam yaw. Ape akasta kayaw, sada kam kita-kitaan ka ni Kwaraw. Kwarog, mabalin ka day, ngay sardeng mo day ta pa nagsil-silpon mo dita. Amok budlay, ngawan ti katiksmit mo. Iso nga umasidag ka ditaw. Taday bagamay, kani uncle mo nga intay. Apay aya. Anya man nga tanti simrak iti panunot yaw. Nakainom kayo man nga minain. Relax ka kadilang, Kwarog. Saan ka nga hot temper? Pwede. Karkaruan lumakay ka. Agdugo ka. Daming mingam ni kagawad ko nang. Amok no anya man ti pampanunutan yaw. Lukas na nga ron kit sumago ka na kabingag siya. Pamrayan mi matentag damag kada kayo ko ni kagawad ko na. No darik na yo iti tunggal masa. Gulo ak dito, inudidak sa dengan. Sinadog mo mutentila masan. Jesus. Kwarag. Pangasim at di ka wala. Nakababain ka ni kagawad ko na. Taitan ti ibagbagak inteng. Napunwan siguro na ni Kwarog. Naimbag tatilamisaan nyo ti dinanog-danog na. Saan ada kayo kan ni Pari Badong? Na, dandan ni ak nga roda na atake iti sakit ti puso. Ta permit ti buteng ka. Kabuteng mo matlagayam ni Kwarog. Ngam apay nga men, akanayon nga iso ti pagtitripan nyo no kasday nakainom kayo. Ti amok akat din na marami ti kasjay. Hanggang, may tulad na gayam. Nasakit tinakam ko. Basol yung matlaang Idi pa'y lang nga ibagbagakan ka. Angam di ka matdom ngag iti patigmaan. Ay, agar aramid kayo lang iti parikot yaw. Anya nga min tinaknakan nyo ayak kabadong. Tapay akas jati simrag iti panunot nyo kan ni kapitan. Ay, saanan nga uso itaday tarito-rito? Tapnaan mo yaw, makapasuron mo tikas na nga ibagbagayaw, tunggal mabartag kayaw. Kasi now, kit madanagan ni pare inteng ken ni Kwarog. Tamalakayan mo na baraw. Ken anya ko matidakis na, no darik nayo iti tunggal may sakin ni Kwarog. Kit balasang kamay, barumit ni Kwarog, sana ya? Ne, ituloy mo pa lang nga ibaga kanyak dayta. No awan ti ibagam, pumanaw kan. My goodness, kidding! Marikuanang, siya kunti umay dumawat ken ka iti dispensa. Saan mo't kat maaramid ni Badong tikas jay no awan ni Kapitan Akaduana. Iso atakawanumon ni Badong kaw. Ay, aklunag, marituyang. Nasakitan na kitikas jay ngay naramid da. Ang, gaputay may ka. Sige, lipata kunday jay. Kaslaawanan tinapasamak. Ay na, agyaman akmaray. Bayam, tabagbaga akto ni Badong kaw. Nasaya at may. Saan man ada kami abaak ti pagtripanda. Tinasaya agkuyog kayo mutladwakin ni Kapitan. Tamapan kayo dumawat iti pamakawan ni Kwarog kada kayaw, Badong. Masapol nga urnusin nyo ti amain. Di pare inting no nya ti makunana. Di isaw ti masuraw. Adaklat ta iti malikodan na, tuyang. Itaman pa'y anasaya at kayo iti tunggal may sakin ni Kapitan. Kat siyempre mo alangan mo kanayo nakakontrabida ka ni pare inteng. Ang damod na saya ta panunot ko
Sagpaminsan. Narigat mo't no pulos nga awan. Naa, Nagko na ngamin aya, asyak ti pagtripan yaw. Iritrito dakki din ken ni Kwarog. Apay, anyat pagkitkitaan nyo kanyak. Kul kailang ka di. Kagawad, di kagungungot. Tapno kikindaawatan tayo. Anyat pagkitkitaan nyo kanyak. Ti panagkita bikin ka kat kasapulam ti makadwam. Kas kuma iti asawa. Wano katulungam iti trabaho. Ay na, no may papan iti lalaki. Saan ko aparikot daytan? Adda kwarta. No kasapulak ti tumulong kanyak, mabalin ko ti sumapul iti tangdanak. Kasta? Naglastugan da ito'y abaak. Agbabaakan, agingat ingka na. Unay dating abaakan. Anya ti bagbagam kapitan. Ay awan. Mala, pasensya ka no kas ti inaramid may. Saan to na maulit? Kagawad kuan ha. Awan ka din yang galinding dito'y balayawan, tay. Itay dapay apimanaw kan ni Pari Badong. Napanda iti tersena ni Kagawad Kwanhang. Apay aya? Sige, inak nga rodan ijay tersina ni Kagawad. Ay, mabit lang Kwarog. Ammom ka day akas taunay ti sangit idi ni uncle mo nga intenga po iti naramid mo. Nagpasugnod sa payan. Takayarigan na kanon nga iso ti lamisaan adinanog danog mo iti nakaraw. Gapo iti pungtot mo ide kadakwada. Kinabudno na. Nagartista lang iday. Tapno sumardengdan amang iritrito kanya kininanakwanang. Wano asino pa dita babae. No kasta. Sana pudno anakaro ti pungtot mo kadakwada. Saanan tay. Kas itinakunakaon. Naaramid ko lang tikas jay. Tapno sardengan dakaon. Ay salbak ka. Mano arabi ajak nakaturturog gapo iti inaramid mo. Pag-arop ko no kagura na. Nagartista kalagayam. Ay, sumardeng kan. Ay, sardengan nyo ngaminan ni Kwarog. Madeti kastangar aramidan nyo kan kwana. Masidig ka man Kwarog ta. Katusan ka iti maminribo. Nalaing kalagayam nga agartista. Temukit agpaiso. Engam saan matgayam. Manglukluko ka. Tapno sana pumaysaw. Sardengan dakaon. Bayan nyo asyak ti dumiskartay no kayat kunti mga sawa. ay, kapitan! Bayan nyo ngamin ani Kwarog ti agsapol iti babae nga arman na. Asaan ket ano asino lagitan ti iretreto yu kan kuana a babae. Anya nga ita, pinagbalin na kan apancing bag iti panagartena. Ala sige, ditang tinagipusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Mensi Carinyo. Ken iti direksyon, VG Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.